Yusuf kitaplarının üstüne bir sorayım. Kitaplarda tülkünü, kaydam börünü, başkalarını, canavarlarını, ne de hansılarını atların yazıp durasa. Birlerde iki yazıp duran var, birlerde bir yazıp da duran var. Bir kavimlerin atları Karaçay da var. Karaçay Malkar bir boğulukka. Malkarı da, bızıngıçı da, başka da birer türlü köbrek memeleri boğuluklar var. Alan barında sıyındırgamsa beri, oğası birer adını жазып болғанса. Аны bir soru, бұланы құраған заманда сәңе кім болса да болушқан kesin жаңыз еткемсе. Бұланы üstünden de bir soru. İdağı da kitapların üstünden bunu dışında da enta жоға тәрі мұратың бар ма да Аллаға бір жауап берсең. Сау бол, мен сорғаныңа түз сорасам. Ана тілі біз бірда байт. Сөз үшін Аллай сөздік бар. 1987 жыл шыққан болдым деймін, адашмайсың, Москвада, Москва шаһарда. Карачай Малкар орыс сөздікті. Анда 35 минге жуық сөз бар біздің тілде. 35 тысяч. Алая бай ақылlı адамларға түбегенме, білімлері күшлі болған. Алай талла анда қысқартып шығарғалай. 50 минге жуық сөзіміз бар. Ана тілде 50 min писатсачыге. Sonra немеле да барлар. Қайдам бір өзінде бір түрлі сөз, Балкарияда, Кесida да, бызыңында бір түрлі, Қоламда бір түрлі, Чегем аузында бір түрлі, малай-малай. Оғары Малқарда бір түрлі. Сөз үшін қарағыз күрек, біз күрек дейбіз. Штыковой лопатаға. Анда жугар да дейлі, беккахын да дейлі. Қайдам андан sonra шуферная лопата деп бар. Біле болсын. Аңа kimi çumur kürek deydi, kimi çolpu kürek deydi, kimi koyunlu kürek deydi. Malay zatla barla. Ol igidi. Ol tilibiznin baylığın kögüstü. Alan жазарға керек. Men айтамада birinci Karaçay'a деп etkenim. Arttan Malkardan жазарға қалла. Sonra anladım anda da alan zatlarını жазарға gerekti da anda жазdım. Kim boluşkan deseң, alhamdülillah bizde çomart adamlar burada köp. Burada köp. Boluş deseң biri oğay demey. Söz üçün mağa kelgiz qarayıq. Baya жазған etemi kitapçıqlar, razılığını bildiremem. Şıdaklanın Zarima деп bardı. Pensiyada ustaz Аққала yaşaydı. Burada köpçlü boluşat, bilimi de terin. Bostalanı Zubayda bir kitapçık anıqıdı, adetlerin üstünden. Орысша айтайым, заслуженный работник образования КЧР, старший преподаватель кафедры Карачаево-Балкарского и Ногайского языка университетте. Мала burada күчлü болушалла. Тарихчаны бұла bir kere оғай демеген. Қуанып, kitabında берген сауаға, қайам қарған затлаға болушат, Хатулан Рашид. Belgili tarihçi biz. Орысша айтыра кандидат исторических наук. Burada күчлü болушалла. Andan қалған қайдам kimni esme düşürmedim esimde razı bolğuz. Razılığını bildireme. Malanı igirikleri ba çıqqan. Mabuzat. Alanı köp qıyınlar ketken. Ma bu qayda üy turmuşlar. Bullay talay kitap çıqbarlar. O sebepten malaydı. Elhamdülillah. Muratların üstünden de burayt, bundan arı da. Bundan arı izleyme materyal ciya turama. Nartlanın üstünden. Ол burada күчлі байлықты. Маданiyatımızda nartla. Ne için айтайым? Kafkazda talay millet küreşerle, biznikilerle nartla деп. Tegeyi de бар, Kabartıs da бар. Qaydam, kim deyim, Abxazlığa der barla. Nartla biznikilerle деп. Alaya qarağız, Qazaxlada бар nart söz. Altaylı'da бар nart söz. Ol batır degenli git. Tavruqtan bizde бар. Sonra emseyri bizde nartla başlangan etelle. Qalay kelgelleri. Jerde qalay қайдан шыққанла жерге қайыр кеткерлерді барды. Sonra har adamны, шыруны, er kişini, жигитлени ол нартлада аты құры біздің тілден көчеді, орыс тілге. Başka тілден көчмейді. Анаңы аталмайды. Başka milletlerde nartlanın üstünden tüz ortasından başlanır. Mo burada kerek zattı. Kesin nartlanın üstünden kitapla bazıktıla. Anı kimde okup barmaydı. Alay mavla gitti kitap çıkma gerekli. Allah aytsa, otanın üstünden etergizleymi. Ayrı suratları bula,
бетқалларда қарачайла ошап, қарачай малғар миллетке, алан миллетке, Аллах айтса еткені терекме. Андан sonra барды 2-3 проектім. Түзін айтырға іш деп та бір зат барды да, жетіш алмай ма, былай жетішкеніме көрете ме, алай етерге керекті. Әндігі төлілі үшін. Мені Аллай бір сөзім барды. Меннен sonra қалдық зат деп. Это то, что останется после меня орысша. Хайыры былай миллетке ана тілі біз тас болмасча. Ана тілі біз тас болду, инанық зента қайтарып айтама. Миллетча тас болуыз. Мен сені да, башқаны да не үшін бағалатама? Жердешім деп, миллетім деп, bir tilde söyleşebiz. Anı үшін. Tilimiz tas bolsa, men senin de birine bağlatırıp turme. Alayrak. Alan dep başka ayta alıp turme. Alayrak. Yusuf ana tilinin üstünden söyleşkende alay aytu vardı. Ana tilini tas etken adam adetinde tas etet. Kaysi milletini tilinde söyleşse, ol milletini adetinde algan etet deydi. Söz çünkü. Бүгінлікте адеті бізні қалы қалайды, бұрын адетлері ба тұранмыды, ызына қайтырға ізлеймеді, жаңы адетлер қошыла бара ма, сән көрген ба, сән аңлаған ба, Юсуф? Адетлер ме? Білемсіз, Алла адетлеріміз бар. Ма қонақлаға қапар айтсам, бірда бек сейірсін әлі. Ол ұлды миллетлі, Алла адетлері жоқты бүгінді. Қайдам ер кішіге кесіңне олуға сый бергенің, түшіруға сый бергенің, сабиге сый бергенің, хар затыны, қайдам айтамада Eki karnaş bir tepside oturmayla, atabla caş bir tepside oturmayla, er kişiyle tüşürüla ençi otur başayla kuvançta zat etme Allah kap seyirsin yine telli. Sonra anlamaganda bolat, alaya men aytıp anlatama, bizni milletimiz tünene bir sükün çıkma. Bizni milletimizge 1000 жылла boğalı. Ol adetli 1000 жылла mundan algada bolgan etkili. Anı tintip жашауға көре құраған еткелі. Ол адетлен деп айтып аңлатама. Алая мен алаға айтқалыққа ол адетлен үстінен арю адетлі, ақылlı адетлі айтқалыққа хаманда сағашым нен үстінен. Ол адетлі құрып баралы, тас болып баралы. Бүгінлікте анорынна башқа миллетлені адетлерін тартабыз бері. Алай түптегізді айтыңыз. Керегіз барайық, қуанышқа қарайық. Керегіз. Bir gün bana bardım da bir kuvançka. Vallahi qop ketip qalğaz buz qaldım. Uya tartıngan ettim. Cuğuqlarını ansın. Mavlay burulup jangi kelinçik gokka çıqlatdı. Anlaysız da qaysı millet etedi alay. Gokkalanatdı artına. Bir kuvançka bardım da qarasam, tartıngan zat yok. Kuyov qaynanası ba tort kesip güreşet. Anlaymısınız? Barım duvat eti bizde. Sonra malay qartlı oturup duruyla, başlarını çayqadılar, hay dediler da bir aytdı, Gorka dep qıçırgan jetmey turat qoru dep, malay boğan kuvançlarыбыз. Anlayımsız? İnanığız men, ama enta bir zat aytayım, kesim anlanan zat. Mabu barudan barsa, ana tilibizde tas bola, adetlerimizde tavusula, mol başka milletlerden alıp kelsek adetleni, arttan seyirsinmegiz, jaşla kızla. Siz anı omaklıkka sanay boğusuz, bulay bir seyirdi bulay dep bulay Instagram'a zatqa salıp, har kim oy dep seyirsini çabor, inanınız saat da kişinin çukba seyirsinmek dürsüz. Alaya anlarız bir zat çıkını, malay bara keterikti da, 10 yıl, 20 yıl bolsun, ahırında ne bolluktu? Bir gün bir yaşın bir kızını kolundan tartıp geldikti, bir tüşürüğünü. Sonra kesin tilinde de aytırıptı da anı, başka tilde aytırıptı. Ayıpsız men orus tilini bek sıylı tilge sanayma, bek kerek tilge sanayma. Alaya en birinci meni ana tilim menye. Alay tırıktı. Пап, мам, познакомьтесь. Это моя девушка. Мы уже 2 месяца вместе живем. Хотим пожениться деркле. Ne terikse? Ne da kızın bir yaşını, bir uzun çaçları bula. Bir zatını tartıp gelikti kolundan. Мам, познакомься, пап. Это мой парень. Мы 3 месяца вместе живем. Хотим пожениться. Ne terikse? Şkokun çıkar burgan mı terikse? Ne terikse? Ol neni sünnen. Adetleri biz, İslam dini biz, adetleri biz, Allah kılımız atladan bizni tıygan eterli. Milletini birleştirgen eterli. Keligiz alanı üstüne sağış bireteyik. Keligiz ol tapsız adetlerini bir koyayıp. Enta keç bolmağan.
Entizna kaytarışat har zatını. 10-15 yıldan keç boldu. Men sizge enta bir zat keltireyim. Adetlerimiz tavsiye kurup barganlarına. Eşte başlagamızda Allah kaparlarını. Köre başlagamız. Instagram'a da körebiz. Kartlarını çıkarıp atkalların. Gördük de otuşurunu Karaçay şaharda. Ol birinci neme çıkıldı. Allah zatçıkla, kalay tayım, şartçıklam derik mi, şartlıklam derik mi? Kart üylege berip başlarık lahırında kartlanı. Em sıylı zatımız, kartla tüşürüla. Milletimiz alay boğan kaçandı. Anga kele turat. Ol ne için? Gitçelikten adet namız Allah zatını üretmegen. O sahibi ol jaş, bu saatte jaragan jaş, neni körgen jaşağında, barında telefonda körgen. Atasan asanga zaman tapmagaldı. Da sonra sahibiňe adetini üretirge, ana tilini üretirge, zaman tapmaysan, ne kuraysa sahibiňi? Ne için? Kesizge tapsız bu oklardan adet namısını bilmese, ana tilini bilmese, kar türlege o kallay tapsız zat. Em sıylı zatımız oldu. Kanına kirgistireye kerekti adetini, ana tilini, sabini kanına, kan bakirgen, canla çıkar. Allah söz var, nart söz. Ana tilin, teli unutur dep. Anı bir sağış etigiz.